jing kelam udum kade tik kade indications ba corruption kade hasurok ka corruption kade office ka corruption kade wat asingir ka UDP kamla pan like na kane ka jing kelam jong dong namar ude speaker uba finalize ki kontraktor hatu kilayo permission nempar yo permission kilayo ni ka design bagi design ka biang nam biang hatu ki company PKI haswa finalize kila check nam check kiwan barbar kiwan shamdur kiwan bo Facebook Instagram kiwan page kai bagi page keleng kayu to kila check nam check kita hangto ka mix kalong kumno ha banu kelam kap sudo mudur lada kate ha kapor balong assembly kan notli ki coffin ki banni nang to mudur la kate ba kitang tre kan ngot ki banniap nang to atrai uble dang yada kane ka hap man mit atrai ka ek kane ka indications ba ka ek ba kumba ang kita ki bile manipulation keleng kilen kato kade tik indications ba ka manipulation kade what ha assembly what a conception jang assembly kata kade ka tik kade natrai kambiang kar komple kambiang usiap, kambiang ke simen, kambiang ke design, nadong hadong pandahap udom, sekali ke special building kepala design. Apa Meghalaya hi kadi lawai ke building keba ni Buram, kawai ke building ni Nyokor, kawai ke building ni Anga Temple of Democracy. Buat apa India hi paro kawai. Atrai kadi ke Jingjak Buram ya ke Meghalaya, ke Jingjak Buram ya ke region hi paro kawai. Ba ke jing ke corruption kamdon level sila. Sedang nabas sedang habakut. What has assembly kim spare the ye isu kim spare inquiry bagi di yo how ki beduk how ki kena school how ya kini ki yang ki underprivileged ado minta kampoi kajing setiap yo beriu bepang yo beriu besitom tambah de ubala surrender kajing imi sekela bamut ini yo tar suwan susiat inquiry kampoi CSA ha kan inquiry kepada ye minta bagi ya kalak kanu berkom ki tungi ki metar ki bo ki metar manual metar kadang ya ka fixing la fix do mechanical 4 foot la fix do electrical 4 foot la fix do ki smart metar ini ke baro inquiry kedon hai kan inquiry ka kami marke inwiri ki bri jong sekar ki bo kat pekiman la digelang serius ki de bando da ki sitting judge lene ki retired chief magistrate ki ba retired ki ba independent lada kilang serius kide ban guru da ex chief justice jong high court kino bade nagal yang jong court lada ki serius kide ban le kata ande ban bu da officer la jong bandu da no baki pa ban manipulate ban ya pulelang ban ya peglang ya ka inquiry